pritisk je bil velik, pa posebej jasno na nas, ker igramo doma in doma je treba zmagovati, če hočeš narediti rezultat. Tako da smo kar dobro zdržali. Prvi polčas smo igrali odlično, naredili razliko, se razigrali. No, potem, ko so pa v drugem polčasu Šentjurčani zadeli 2 trojke, pa bilo malo krize, malo napetosti, malo nervoze. Ampak kljub temu mislim, da niso prišli niti do blizu ali pa do izenačenja, tako da če črto potegnemo, bili smo boljši celo tekmo in mislim, da smo več kot zasluženo zmagali. Igramo dobro, lahko igramo pa še bolje. Ja, mi smo na vsak način hteli braniti trojko, se pravi, da ne dobimo šut za 3. In de facto smo hoteli pa spustiti kak napad žogo pod koš, no to nam ni uspelo, smo v glavni zaključevali z metom zunaj, pa nismo zadeli. To je bilo tisto, kar ni bilo dobro. No, generalno pa mislim, da smo njim sprečili bilo kako serijo trojk, zlasti še Veneciji, ki je izredno nevaren strelec, ni prišel do meta, tako da je samo Ferme nekako nam malo bežal. To je bil ključ. Njegova vloga šuterja in jasno tudi delamo za njega, in kot vidite, veliko blokov, akcij za njega in danes, ali pa že kar nekajkrat naj bi on to vrnil, ves ta vložek, se pravi vse to, da tim dela za njega in onda piko na i in s takimi procenti, ko je danes zadevo, nas težko kdo premaga. Utakmica, ajmo reći, sezone za nas, znali smo da moramo pobijediti da bi ostali u šansi da zadnje kolo odlučuje ona utakmica u Laškom. Utakmica tvrda od samog početka, igralo se na mali broj poena u početku, poslije se u jednom trenutku malo otvorio šut, prvo nama, imali smo nekih 10-15 razlike, upali smo u neku crnu rupu krajem 3. početkom 4. ali ipak na kraju mislim da smo zasluženo pobijedili. Pa dobro, okej. U jednom trenutku ja, u jednom moćniku, pogotovo na kraju 4. četvrtini kad je bilo najbitnije. Tako da eto, mi smo tu lideri, stariji igrači, kad je najbitnije treba malo više povući i to je to. Pa ništa, to je, kako kažu Amerikanci, win or go home, tako da ako pobjedimo idemo u play-off, ako izgubimo idemo kući. To je ono što smo u biti od početka, nakon ona 2 kiksa kući od Maribora i Laškoga, nadali smo se ipak da dobijemo tu priliku, da zadnje kolo ipak to odlučujemo sami o sebi, o svojoj sudbini. I sad je tako i nema, treba se stisnuti, odigrati svih 40 minuta na najvećem mogućem nivou koji možemo i pokušati pobijediti i nastaviti sezonu. Ja, moram reći da je to zaslužena zmaga Heliosa, ki jo je inicirao pravo nevjerojatni Damir Rančić, ki je zadev nevjerojatno. To smo zajednički tim, smo morali obrambili, da ostavili, vidjeti što je prošlo, da je slabo skratili. Po moje, u tistih momenti ko smo se približali, je ključ zmage držao Majstorović, ki je 3 za poredoma bio žogu na padu. Nimamo kaj zamjeriti igralcem, borili se do skrajnjih moći, poskušali izvleći to zmago. Žal nam nije uspjelo. Res je pa tudi, da smo danes imeli kriminalni met za 2 točke. Šele po kakvi video analizi bi se dalo videti, ampak mislim, da če bom rekel 10 zicerjev, mislim, da nisem pretiraval, tako da vse skupaj je pač pripravilo do tega, da je Helios nocoj prišel do zmage. Mi pač ne, ostaja še ena tekma, katero bo zelo težko odigrati, ampak enostavno morali se bomo potruditi in dati se od sebe. Kaj lahko rečem, mi smo, bom rekel, da smo zelo razočarani. Predvsem na tem dejstvom, da smo slabo odigrali tekmo. V bistvu štart tekme, začetek tekme je bil slab, tako z naše strani kot z njihove strani. Noben se ni priigral nobene večje prednosti, vendar na koncu moramo čestitati Heliosu za zasluženo zmago. Dobro so se pripravili na nas, se je videlo in na koncu zasluženo se slavili. Ne, res je tu nekako, ne vem, kot neka blokada teh 6 točk. V bistvu škoda, da nismo prelomili tu, da bi meni odbranili ali dobili skok ali dali trojko, vendar to je košarka. Povede za 12, vrne se na 6 in ne moš bliže. Mi smo na parketu grizli, smo dali vse od sebe. Škoda samo to, da nismo teh zicerjev, ko jih ponovadi damo, oziroma mislim, da je bilo teh zicerjev kar dosti zgrešenih. Če bi to zadeli, bi mogoče bila tekma drugače, vendar
po tekmi pač jokati ne moramo, tako da čestitke Heliosu. Zadnja tekma, ja, z Mariborom nas še čaka v torek, je dokaj hitro, moramo se pač zbistriti glave, vsaka tekma je pomembna, nikoli ne veš, kdo te gleda, ampak jaz mislim, da bomo odigrali na polno zadnjo tekmo, poskušali zmagati Maribor. Oni bodo tudi razpremenjeni verjetno, tako da mislim, da bo kar lepa tekma za pogledati in to je to.